Pacho kobe 25 years ni na me kurunte hwa ana koba se afe na bo na ya rebe bo no na odi free mu Pacho ane wonkwala mo wonkra sei nkula na ka 3 yo kasama ya ma ne so ka ana abonten so 3 be ka hontinsia into free mu no o ma ya yewi bibia o ma ye bibia wi di ye me da kwasi ada enti ade a chen adwada na mkubuka e kotena aka so bu no na o pam firi ya pam ofiri o ade wanya o ho ade o ye me ho ade wanye kuna me ye kuna na ade ntini ye pam me se menko eni ye fi ho nyansam ketwa enti e ko ba sa no na fu bi se da bi se ye hwema o mo de o mo sakeka ma me ya nye enti ma me na ye besen ade obo uku ni dua no wuye na abi kase na me de mente asem no ase me ma me kase SOMPA FM enti ye na me firi ho no ma firi ho me ko me ne memba ye ko be ma nini uku nini me ba jo an na je ya mufa aw wanyi kola 56 ma me na wo say 56 aw ati pen enti ye na e firi ho ko yo ni di be to say e ko 5 days ana na e fiada ana us papa me na ti dem ho na e busu fi enso na otim enti se sana te de ameso me niam wo ho enti me ko ne makwa ko yimi niam na me ko ye na me se ne be ba bi yimi niam enti me nim de odi ade enti me hu na de na woni ayi na se ayi na me wa ayi na se me ya na uye kuna yini una ma hwe TV na tu ye kuna me ye kuna asante amamre pa enti no di enti akomba se be ko yimi ne ama no minim ne pakro di ade se pam ye enti me hu ne pakro di ade enti ono ne be gina ho se edem ha ne manyina wonim dem ha ne bibia o dem ho enti ma me fa me nsa nkeka ne wo fa ne ama pawrichi ai ma me fa me nsa nkeka ne wo fa ne ama na bibia me nyimi ne ama na me nko bibia o dem ho bia wonim ano na me sta wonim ano sese wo se ai emfa wo nsa nka me wo fa bibia nya sa ne de ebesi anya papa nti wa na ja me ne ama me bag sisi ho na me dem nsa so mu ana ebi kura ka ho na me pie enti mattress e da so no ana me frɛ me sesa ba ko se be so mu na yen pija mattress o se hey enya odea me wo fa bibia ye me dia ye me wo fa bibia agya me enti ne hu nya se o pija mattress enya odea na sa ana o se mattress ne me ni me ku na da so enti se o ka se ma me mfa de ya me menti na da o ma no mususa na o ma papa ketwa no wo mu no o ko 16 years ketwa mpo no na nemlem de obi papa wu no obi ba so obi page mattress de no ene de no e de no o se da bi me ofa bibia ye me de me ofa bibia ma menti won kan ne ma no ho ana am se enya no kore ma me asemi de mu owerem dodo o de kasa leja kikiri ntina nipa omo de abusuani ni baako e kan ho me ye ko de mo ho nti wo hobi nti se o kasa na ono so se ma me mfa me nsanka bibia minye mto ompe gidigidi ebi so ono so ye panyin kakra nti so ompe se ye besi amene pa bepu abehwe me na me so yo mate enti na chobos bi esi ho no ma ye me ba de otoso mienu no dia ono ne so papa no enti na koto ade bia na otobitu ade nim se akwara na eso mo no enti ne niam ni enti ono ye se eniam ma wodam ho bia wonim niam na no ma me mfa me nsanka niam no ana me yi eniema no de akwara eniema no kente na wato ama akwara no me yi ni nyina gu kente ma akotan me yi gu mpa no so ma na me fa akwara no so boso na yi pia bantin nti na fridge wo ho ana TV wo ho enno kwani ade a fa eno kura no o me pepe so na me se me mo mfa na fridge ne me koto na papa ni wi ni mo nya sei start am akosesa ne me na musie ye na nya sei yesie ne 5 days yesie memenda on kwa yesie no me fansa kwasiada no yo hinti
na nti kwesenti edi fi adam ana mko sa ne ma na den na ukon awu na ye ni bosome na edan no baabi a edan akosem ne menya nya wo ne natim me ne natim na wo ntina mu na so ko isa ne makọ omo ma me ntina fi o ne fie no afia efie ne ye busu afie nti omo ma me tom so omo ma wo nti wo yi wo ne makro no na omo se fa wo bag enfa bibia wo dem ma me enfa bibia papa no ebre ma na ofase na so ka kire me no papa ne bre ma wo no ne se wai ofase no papa ne bre ma wo mu nti ma me fa me san ka bibia wo dem ho nti kente maako 10 ne guadi no na me yigu mpa no so na me de kan na so sa me ne man kakra wo dem ho na idipia montim mate be pem nne se nne na se ye be frem ye busa me se maami sei ana nkola no ho ye ana se ye dia minim na papa no so ka enti ka no so me busa ka no ho asem a ka o ka no ko eko spray ka no enti me man ba ko ka ni me pa chwa enti me man ba ko na de ka no ko ye enti me pa no ka kire me se wo mo ko akoto ye try o kwan mu na ka na ko ka kwan nti wode ama obi se onkochu ka no ko yini yema ni 2 days kura am says da na o ka kire me na de chen ye na papa no yare ye den koto hospital awa mefie nti na busu apen se papa na se kai ye bende kai yakodi fitem ye bende ana so nya abotre na ka ne de den a bebe fi na de oye ka no se 14 million ana msulu mate nti ye no wie na busa no ho asem no se ye wono so akwakotua wakotua sika no nti se 14 million wo mu nti wono so ntimi mfa de na mame ka na mame de se busua nyina ahia ana se nso busua nyina so ye bi abehia yi enia makora mpor nya mfa ama na ka ne de be ma wo nti no se ye be nde matna se ya fe na boso me nan ni na mse da bi se me yesa na ke se papa aye no je se abusua ne bu mi kwase a me so da mi tie mo na mse ne de ba be da mo na me pa cho me maame papa no wansi dan me pa cho da bi wansi dan ti abusua fie wa na no ne wote na yete santase mo ha dan na ne yete ne bre fie mutu ne se wa eba fie ti to ko dia konwa no ko tra abusua fie no ko tra abusua fie so ko hwehwe ni mem kakra na wasan ba na chinti enya de anti na nkola ne de na omo ho na nkola no ho abrantie pa rich ya wo fom ne mai o mfie sei wo ye ni mfie no over 50 na uko ye real yenina ye tie so okay bibi to so owu a yemfa ne saa ne ma ne ma power rich no pa cho da bi power rich no wo yere pa cho wo yere e wo ne ma ti se di ne ma na akodi ne ho no ne papa ne ma ene mem address ene fine wo bodam ho nyina wafa wo se papa ne bere ma no ntine dia wo no di na de almost only di na de na me ka se na me ni ho so mo pa me ma wasemi ase de dodo de ne besi se woni be mate wonye ne bone bia wawu wadi kuna asante amamre no all of a sudden ye pam wa fra yi na se e de ne si enye ayi na nka ye ayi ni wie na ye buka no efi ona de ne si ye adai uko pre bibi ses ka se ma pre bibia na no kra papa no kra ka woda mpaso hospital ho no kra ka kire me se mimi busa nsana na se ye de ba be so hospital sika bia so nkuta me enti se ba bia sika bi wo no kire na nka ye nko fa bi me ho enti obi na no se free rich mame rich kurei ai ana se free rich mame na se rich de me no number ne me phone so na so ohwe me phone no so enti bia nko da me kra me se minima de o na me de e na se wo de fa mame sa tam de na ahode no wo ho kakra ana no afre ye ana se misika wo ho bia fa bre me na me yare na me yere me hwe emfa me hwe me enti ade chi o kan ye no wa amasa ada na kroba ho ade chi ye ana mo ka se ye kutwa ne tiri mu enti 66 ana mo kan se miniska wo ho 66 million 6.5 6.6 6 million ana 66 yo enti ana mo kan se miniska wo ho no mo na me frɛ boy no
me fair rich and say wo fa yesi nkotwa ne tirimu photo nso sika ni ho enti wakasa ne sika bi wo ho enti fabra na yemfa me hwem enti yes ye no me kan no say sa ne tie de ne me send dem 5 million na sika enso ye di kotwa no enso na de na wo send 5 million ye me ka 5 million na o de maye na o kwa sika na aba te say wo de wo hwa ne say un esa ne ma no na o mo fa wa de ma wa na ene kan jo hello eja parage ma he Pastor Madu so ode hye ba e frame wo hini ni me ye dwuma SOMPA TV so wuni ma me e frame ye wusu a wode na sema beda ye se wo fa ne yire no na wo fa film kakrani na mattress fine car wafa wosi wafa no brema wada woroma so hye fa ye muya enu ti na me frɛ wi no kura bi wom oke dia ne dia na mapa wasi wafa mattress wafa fine papa ni ja car so wafa wosi wafa ne brema ti wada woroma so hye fa me to me ntina ha muya ti na me busa we me papa se no kura bi wom a ya tumu pacha no enya no krenti mpacho sa ne ma ne wo he adawroma no kwe dani awo kano sita me no fa yire no no kwasem no pe wu yete de awo kano abu sha no kwe ni ka se me kwa na me ni no fa na de ma sene ti amani na mamre kwa so ye bia mami sabe mone no fa o mo na o mo nsi mai ho e ya nsa na o mo ba da tia ho no mo a eni ni nyina na ye wo ho no mo pe wu ye no obi wu no anka ta o mo je da ti wa nsa na o fa ye bi wu na je se e wu ye no e jama me o ba wu na wo ni ma wo ni wo de mo ho na je ti so ye se e ye na wie dia so ba de pa wo niema aba ko ba de a mo na mo tie na ma ba pa wo niema since then ni ma ni said nka bibi ni kura nti nyina wo fa niema kura nti be ko di tie ni hu de be ye no no ko ni wa pa tu kura ni te se ni hu de men ka se wa pa o ti ba hin mai kura you feel kura o ma ho ba be so ni ye kura ye hu se die ne ko die ni ye ni ka ya sma wo kan ni Ankaase bi ya mi ko ni da ka no ana makasa se ni fa ka ni na na wo se nti ye ka no ani akono ho kura te se ni nya nti a oba hema kura mi kura won hwehwe ni ye hu kwampa ye be fa no enti na che se parage asem na ma me ka se wafa mattress ne fine no kura bi ni mu ana anya no kura ani e ma na wo hwan ho wada woroma na me cho se ne kwa ka kwa ni ndo de wo kura enya ka no mattress ne fine no no so mattress ne fine so kodi hwan ho fine then what's the fine abobo dem ho sembe kwe ni mame panti mesrawo sa ne ma no e wo he wada woroma maami wanya kola oti manimu ha wo se e wo ho enti se bi anyame na me fa ya ma ye hunu na ye nko ya nim wada woroma ana me tie se atomna ho kano ne ta na tie ane ma no wen e kodi hwan ho e kodi obi a ho tie wada mo ho me chewa enkomo no wa ohun ene eja enkomo no wa me wo bre me na ma frɛ ana me chewa me pa cho enkomo no wa me ti akura nso ase me ni tin ya se so eja power chetie PNDC law succession law 111 no sani adne me ya ye wo keka atwam o atwam dadadada ti se bona biscuit san na wo pipe wu na ne yere ti ase na kwabena ne be sole se me wo fa no me kofa fan me kofa mattress no atwam me pa cho nya kana ta me na ta me ni ma nyina se papa hu ni ma na mu ni ma nyina wafa o se o pete hu mu no kwa so na nte ho ye ti ni aye na nte ye hu je me seda ti se na jei
eja porridge me pese ye hia ene wo ba kunafo eni ehunu ba bia saa ne ma no wona somdwe ba wada woroma na me kan se ta na o se ye no eti da ben wa me pese me ha wa ma me da na wa ba Heman ha da bi ye be hia office ada woroma ye be hia office ha so ame ha because kunadu no obo wo bi ente sa yeah my wo no ye pe nipa no obo kunadu wo so sente sa ente ye pese wo ba na etie wo side of the story na ye tu anamo di free ho wada woro maketachie ala me tie sa anamo ayi be tiri nya ni se Heman ho no mo na wo sente nya yeshia me pa cha wo eja pa average sebi wo so wo yire wo ma ni bi wo obi anu oba akosi kwan yo de ye ne no ye nwe wo kyena ho mami date ni yanhia na somdwe mra na we afele kola matress ne fine sabi wo de ye de oh wo fa matress on ne yira da so me pa chao ani wu yes ka na eje na me pese ye hia na ye hunu asem no ni na dua gubre me conclude yi me se maame na asem a wo ka na mu ohwerem me nyinni tina me pese me hia wo na me no tena se ni hu asem no ni po masibire me pa chao ka no se wo ho aho ana me kan se me Ankaase kra me nde de ka no me pa chao eje ka no me pa chao ti ya betre wo bi a wo wadi ade no ni ba bi aka wo fa no to ye no ye o ton ka no ma me wo fa no ho ase mu nyina da busia ni nyina nim da busia pa nyina nim ya nya me ho na ka bi wo sa enti da o se da me na me mra ho na me ti mu ka te no a de mo be ni mu ya baba ya pesi etie wo di ansa na etu bofo mini problem se wa mini problem bo ho me pa chao abusia pani no wo benya ne number amaye mon frère busia pani ni maye me se wa me si ni ye meeting kra wadaroma me eja pa riche wo ye meeting wo jade wo ya wadaje me se atam no wa one ye interest ye interest was semun no ye ni je ho ye pese ye tie ewom wada woroma tie kama wo dia premi no sre wa minim se wo be premi sa tam ye kura papa rechi ti da be na wo benya ho wo dia da be ne yemra Heman ho da be ne yemra sa wo se wo dia onya ho a ye be ba Heman ho ne ye famfiri ho na ye mubu mra da be ne yemra Heman ho me pa chao ni kofia mi fi mi kofia na ko busia pa ni ho na ni na ide ni na ko now the free producer yen free eje porridge free producer ni ehu bra be ba Heman ho why say me so uko hu abusia pa ni wi a free producer no na ye hunu time ayemla Heman why abusia Ghana na yetie no obi atumi sisi obi o wo pie tumi sisi obi wo Ghana ha ede ekran no be ma wawu matres one ne yira da so wo de kwa ede atete fine esensa da ho Heman ho nyalu pre ne de kwa ho ye beba ho na obi anya na sumdwe na hiafo ho amane wo man ni mudodo ede be no me se champo asem we pa chese eya me won Ankaase free say asantifo ye kuna pa ye kuna me ametia say ma ye kuna emfie mienu nie enso so ekuna ye ya ma me ye ma anya bisa wo bo antwema ade be nko so papa ne wo hene ya mamle kwan so ento ya mamle kwan so fe wodi e friends nyenye nyina egu ni kom fe na adwua da ya ye bu akonta na sebio ye sini odi ade eni ne se ya ware maami se ye gya no enyina no etwa adwua so bodua me na busia pani wala no so hello me say me ye me ko be himo ye adwati eti mamba 15 minutes busia pani kura electric mo ma ne ehome na akire ya frɛ no yo busia papa ya wo fono matress ni fine na oni o masetena no net say me no masetena no ye pa na ebe di be bosume be mienu
ana me no aduane na me tea bi ma me panyin obla na papa ne yale ana ti ase nti ma me panyin no no awase ne ma amase ne ma se no wawu na de odi na ana me tea bi ma na no won so ko hwe aduane no na won ma aduane ye kwara ma me panyin obanyina du sei ai o kan fi ho e ma me akokora ka chane wo pesa ma me oba fi wa me aduane saa de o ka sei ne maame me ne ye nkwan na me de akosi ne dem na minimum dance ne se fi opo be kan kura me ye nkwan ma pejja akosi ne dem se me ko ye no me si minim se maame ne maame ni ho enti wo no me de ne ye maame saa je se me bibia na me de akoba maame na ma wo wabusuafo ade na asem wabusuafo ya we na re na omu so ni akiri ne enti omu ani me chide se ahyase na ano na omu se me na me se munya abotre na bia na omu hihye ne ma enti abusuan de omu se da bi mabu kwase adodo kwase awede ya mpene enti me ya na makoma to munya abotre na bia na omu hihye ne ma bi kwa ne betima ba se ye kodi afeda na bibia betoto yie because me twana no the way Parich kasa se mami oba Heman kra no wakom ne ho no na nya wonya obi o hadwen a won ha mo obi a wakom ne ho a o ma ba bi am wona se o me ha mo tidi eti na akofa matres e ko te fan esa da ho ma Mary enti de komba en se ama wie na ma mlem de komba en se o kan sa wie no na ka che papa ne se nana o ma me se no na se ne waduane nya da o waduane nti bi ma obi a ne di wade e so obi o matimi na o kasa de na ke so mo de atena se akasa asem no me de meduane ye me de nti o te me de ma me a na se kakra na obeti ya ma de office obeti ya ma ne bi obedi a na wate ya ma na me so yo mate ana ja me ja o maduane nti de wo kasa ikura no ana dwudu mi ni kura ba bo mi prum meduane wai me yi aduane a richi na do ni yele o yire nso ni yire me na aduane ni wi asimo mu pa o ma ko ma me na aduane ni da na me ko wa da kura me bopun me average we the crown pa na we crown pa na we ne hima ho me kan average crown pa na we ne hima ho na nya dia matres no be fa be bia ka no obi aso mo de be ba ma Mary dance ni nya me ade amakọ ya me fiofo no enne omu yimi boni ade me ne me ma emenne me to me di arewo me nyes kampo wi me ma me nyes kampo na me wi me ma Kafra. Maritishi. Ento ina no na me kusu se na na mama sa akosa fa ne fa ko hwe oma ma we fasi na ma Mary mrem anti me fa fidie so na man danase na sa wansa me de wase be bre na sa wansa e penasem papa me de dan wakasa sa papa enti mani je no pa nra kwa ma she me ko ye osa me ko ye na ankura no kura minya ska mpom ntoduane mom no wura mo anu akọjọ se je ko ma omno fa nkodi oh nya mi shira no papa na sa we wan ko bona ma ye se no Paul tete fine busuane de ya no ho ntia ma Mary